Bor, pemandangan itu nak masker ke mata. Di atas pemandangan langit bukan awan. Bapak punya tanaman-tanaman hijau. Gak corak asap bere. Semat, dek lo. Palang. Aduh, tolong eh! Aduh, tolong eh! Aduh, kak, apa kak? Berem kak? Aduh. Tak tahu, Jong. Meri konslet ngerah. Nak cong anak koceng re. Aman kira enggak? Ada seloga. Anja tak berapa, Jong. Nak anak di mugen, mingko gi puru ngalein. Kok nak din nak kak? Kita mate keluaran. Ajem. Beh, orang re, ini aja. Dan bantah pati keluaran. Kan berarti ajem. Ajem bini ruah. Mulai kedung rem telur tak keluaran sekali. Beh, ini benih yang anak re. Yang orang yang culukin aja. Enjak kerja, Jong. Oh, yang ku. Tangnya Madul Kasim ya. Siapa nyaman, be? Tanya mah Jarot, biasa jolok rot. Nyaman Mandul Kasim, ra. Apa nyaman kenan? Hula, Jong. Beri tangnya. Kan orang ngiding tangnya yo. Langsung buru kapi. Tuh, minta ker ngaji. Coba sebut lagi. Nyaman kenan, ben. Tangnya mah kena Dul Kasim miro angker bolorang. Ya pantesan. Cek tak kok orang. Cek jia nyaman men udah kerang ra. Berit berarti je, ben. Saat film yang menjadi syak. Aduh, palang. Aduh, tang HP dah. Pak? Mulai lu cong, erosoro asongko ben. Sti, Pak. Nje tahun datang, ya mau telepon setia cong. Oh iya, Pak. Sini lu ya, kok mau ya? Abah, demak alah. Tersoro ya, supa. Namang iwan mi kan talagang po. Mahay noro ko. Kenal sepan. Ano bro, mas sepeda no? Turut lah juga. Kecelakaan sepeda. Memang kan. Ada iraman bener. Iya, ayo masuk.
Dim apa lek? Keluar gitu kan. Dem aja. Mau jalan melihat kan kok. Nyeroba nabi kelun jan. Mapan bener. Lemon lagi on. Ini dan tos lo. Oh, iya. Ari bola pan bener. Tak tahu ya. Iya ngara. Berem. Kapan si bita dengan? Pokok tangap pak dun. Songot tak celenok. Songkon bote. Betul nos kolong. Ngaji bener pan been. Oh iya. Berarti mbak. Kanari yang membedakan jana lak mopelak seatannya ngara tak kota cana berbakti so kanjana lu bencong. Lekas jeng kok yong. Minta bener. Dem pak minta kok. Anda lagi ke jeng ya. Iya yong. Iya, di depan bener. Ini lagi le kartu tanpa belak kako lah kan. Pinyaman ring turot. Pun bela kanan. Keng mun anan belum tentu bela kering tuwa na. Nganji ya. Imay buka aja bas. GPL. Yo oh my dun. Mijar ke ciban meteran jarot. Aduh nak. Cukup sepak deh. Cangkat jeng mbak. Misal kecil semeteran deh. Ada kedeng dong, kemarin nah, hei, tolong bapak lu, dari kulakku, ben sampai saat ya, ada tolong nasi sekali, kering tua. Cipon jarot dapat keluaran nih pak. Iya memang dong tak keluaran, tapi sebelum kakanan pak kemut kapi, mari mata de kakanan, melang jipas, pada ben ajam ampuran roh, sila tempat are, mole jipas. Ya dengan lu jong. Reng ria ketok ukuran semeter. Tung ria ketok ukuran 2 meter. Le pas lubang ria beri mirapote. Deki mon lamare cong telepon apa orang keluar ah. Ketemu namban besti. Oke. Oke. Dema pak. Keluar kok cong. Saya nggak, saya ngelele kan benjo. Tenang, bukir ya. Dapat dipercaya. Oh iya, bagus.
dilakonin, Bas? Kok tak tahu cara ngokor, Dul? Satu ngukur. Enggak, tak tahu. Ya, Reten tuh Indul kasih mah. Wen tahu ya? Ada, enggak. Ya pada baik deh. Halo, Besti. Halo juga, Besti. Belum, Besti. Ya, itu, Bas. Iya Besti, kok sibuk. Ara Besti, mi bisa beseng sih kok, Bet. Berarti kita ke atas ke bawah, Besti. Apa ada Besti? Kita si bebe. Aji, semua teman. Coba na jalin okat. Das, sisengko ke bawah. Toko upload. Bah, kenal kan gini? Ai, tang level ya. Ah, tahu man nga aja. Toko upload. Ya, suruh Pak, suruh ngokor kering kan semeter. Situ nggak 2 meter. Mari dia suruh ketok ya. Loh, hari semeter kena. Ketok pas. Bah, kelero jiban. Kelero belum mandul. Arya, angkat tung. Longgolong ada kocak simbol derajat let. Pating beda longgolong ibu din angka. Berarti dia kocak derajat. Tapi kan nih longgolong simbol derajat dulu. Hari raja. 0 dulu. Apa sih kira? 0 duun. Berarti 100. Pitret. Ada meteran, ada aja simbol derajat ta. Mau agaran semeter ya, dia meminta ada tulisan 1 meter. Pek kira boleh dong. Iya bener caram dul. Dul kasih dah. Ini bener, kagak bener. Kairo. Yo. Gimana pas kena mulai tapi ketok pas. Senyaman di tanah mau kor dul. Kira nanyu. Iya let. Si area meter na konslet. Lagi dengan kuy. Wah. Berem, merah. Kertas. Dan pan surah beri merah putih. Iya, Dul. Lisbeth daun ber. Endi? Kalah yuk. Jalan kena. Ya, Dul. Dul. Mengaji ya, Dul. Kan teparot. Jam suruh beri merah putih. Kan lebih ada salah karbonan putih. Setiap tas merah. Oh, iya. Gaul lah, gaul. Ah. Oh, sip. Mantap, Pra. Mantap. Mana lah jauh. Mari lah, Pak. Oh iya, bagus Om. Mari di dong, prank dong kepanin gua. Tak lengkong. Kecamatan nak nikah sama petengan ke besar habis kan. Oh iya Jong. Mi pender deh Jong. Apa pun pak? Mungkin tak pernah aja. Kita orang okor boleh. Enggak.
Ari ya semuanya semeter jauh. Kini ke ba, nagana ngopor na. Terus jauh. Hindi nga kuya tahanan ba? Kasi itong sakilan, itong pala edukelan. Minta tinubang si Robert marabot eh. Yung darapon po, bebo na. Tas mo yun. Orang acur. Jong, temen-temen lagi jong. Ara apa? Aru na kada. Nabuni. Jumpo ko sa kon na.